nistaw naqblu xejn jekk jien ngħid wieħed intajt nejn. Dejjem irridu npinġu stampa differenti. Biss issa wasal il-mument li raslu ftit kull sentiment wal darba nuru lil xulxin li aħna l-kol Maltin. L-għazla f'idejna ma tbagħar wisnien infasslu l-ġejjieni flimkien. Hemm bżonn li nibdemu ninsew il-kulur qudiemna tawlilna l-futur. Ta' mhux il-waqt tal-logħob bil-kliem għax nispiċċaw ma naslu mkien. Kulħadd irid jieħu raġun dan kif jista' jkun. Irridu nuru s-serjetà u ma nitzawx mill-verità biex kemm ulidna